la code of conduct aprang jong si ladak la girls school long le along jong si tharli li pulutang te election doi chini lo election jude chino jong si noni pon si dak si team karbiang long council ben jong si dak la so girls school long si tharli li pulute nitum rat aso nitum dapsi ahem nitum tharli po nitum si freedom po jong si dak inut bak jong si kumane ari kengkai nula penapran ke dam do kok pulutang te lake karbiang long team karbiang long si lake adai chen vek ngi aku lake ne vek nang pulake la hello la si kacuning ri puta puing tung telo dake tim karbiang long mata ne kacuning ri puta lilo dake ni tum di mano lake ni tum di mano lake ni tum rata hin ni tum di mano dak non prap jin men dak code of conduct aprang mang dak solong le bang dak bang tharle vek nang po me karbiang long rasta me chini lo pini tarik troksi arni ke karbiang long mate west karbiang long kelangpi mate kheroni girl high school long eviction popo karbiang long atok no rasta me chini si ong lo sila so dim long nilitum ningang samse cepak lang alam bang kening du cepak lang bang lalo ini tumi head jong pen tame birta long lo je la bang so eviction la so bang so girl school long tame eviction popo tumian tame kadok awe department tin afans tame notice pali lo lang tum an ni thoma prang bes tame notice pali lo na cerap chitu nahi po alam bang ke tapen department tin alang litum chisiklap an sidolo la si mang humi me alam bang ke lalo open head jong tame karbiang long thomas council long secretariat lapen joint secretary lapen alang litum pen press meet pen ke hang ni tum da theklong si ni tum mangalang tum si question karju thui mate lang tum si ni tum lam the karju thui pu ilitum labang so eviction aphan labang so along li phelang aphan ilitum eviction ji po dia da tare khot dia da fees tame piposi pin eviction se det ma alang litum phan nomor isilo lapen nomor hini bangke labang so talks labang so eviction ji polam ke lake ilitum man ke the ilitum asama chief minister dr himonto biswa sharma pensi kadam tang ni phai krepho february achiklosi hadak goti long talks dolo sehala dak pensi alangli lam the paklar daklo je tarik chok abang ke joy ke message me et pen girls school long le bang ke eviction vek popu tarik trok pusi hadak pen ke paklang lo la pen la suhud do thulang pijr issue do lo la soche tame tarik trok farman bang ke girls school si eviction popu alangli lam thina paklang chi chak dun lo lake election pen related tawe la pen election pen thanga chera block tawe aposi la bang ke eviction vek po la si hala dak kala so long principal secretary cm pen mp la pen alang litum circle office long yaro mon sk kadokowe mondol tomanta kidosi ong hala so kadokowe hina benching wai sar ben sela dak lam thipaklang lo si pinian nikre pho kali lo hala sud bang pen hisab lo bolte nikre 15 ben hisab lo pote nikre pho parang lo pinian ke to chok lo sitame la so prang bang ke notice kapaklang karbiang long tonas council pen notice apaklang dolo ni phai pli la pen chiklo bangke February chiklo 2026 teman-teman karbiang long tomas council pen notice pirol bang soa girls school phat alang tumhan capacity rek je phat sita afit talks dogok pojoine si ako alang litumhan ader bang pabat chat po office tame pinian bangke la tuman hisab lo patang te ni chiklo jon si leng thurok po chiklo jok abat thu si department tu mo pen head jong nili kala si mo pen press meet long ni tum ta theklong lo hala dak theklong bang humi mela mangke cheklo jona prang pen kachi sikache danga hor musi mo pen head jong paklang bangke nili tum long departmentally asontin agriculture pen danglok pwd forest department education phe ka do bi tum pen to kok cherap chitu chok lim la pen law and order chok lim pen si ala bang so eviction bang claim ji pulo tangte cheklo jona prang ing pilo megang clip ma karbiang long ton mas council tim karbiang long ton mangke mate council cari tum ke si hala bang tan itu marju tunang kokpo sinon lake rat phan kapamang huje phan pane rat phan kapalujia abidi sinon ke claim lake chini dakalam je kedam tang sarte phang cho ho long list me high case high date bena fis tame aningkan si appearance si sayok je si rat kur package ini si eviction asona thak si labang so eviction ji girls school eviction ji phan tame mudam tang munit bahini thom thi elo non ako la soga eviction ji phan ako munit hinang lang ba
labang suar along le ke government along le puchini dak pen pangthek pa me jong pa me documents party kadok chok lim la pen arona taing chape me la pen tu mi het jong tame circle office pen ba alang litu men same lam tu mi het jong order pak lang lo alang litu bangke kadok be chisik chedang thailo eviction popu la pen alang litu birta long nilitum birta birta woi pen birta long alang litu ben ke kachisik chedang ke chok lim lo la pen लो इन ऑर्डर चॉकलिम लोपो सीता आप जो बाजी सिरकेप ने बाजी चौकसी ने बाजी नारकेप ने पोर बन के टाइम लाट फ्लोट लोजे कुमाने टीम कार बेंग लोंगा सीएम तुलिराम लोंग हांग तोंगे लार लो ने कुमाने काउंसिल लोंग आसिगेट तुम दोंगे लार ने हला बंग के मेन चेंज तोड़ लो चिसिक चेदांग थाई लो निली तुम डिपार्टमेंट तीन निली तुम तो बिरटा पीएचई पुनोय कपड़े 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 के डिपार्टमेंट पुनोय पीडब्ल्यूडी पुनोय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुनोय निली तुम आजु थाई लो चिसिक चेदांग so tak si toi het jong tami video long tam teknologi Facebook long tami kumane ke lang ke andam auto pen data mobile pen apa phan pu kumane ke ane tunia dim chisik cedang event JCB ka dog ben chisik thai lo tu chisik thai pi na fisi la bang so order ke paklang lo pot ka paklang lo ke la so order ka paklang council tung ka paklang ame thang tu people lo apong vilu bang chipa video lo alang li thong si ajung tu pini son ke kumasi ladak force door day to ho opinion alam pat he henten hai bangke lake lampa chubai lake alang litum election apa parji apa nabidi lake ratu mangnang ne ratu lake ka ako by chance mula bangsu ka philang piara chochilo kar benglong ang dokan no arat dokan tumangke jongsi labang so eviction se polte nitum le adai lilo mo pinis suluk so dak postame alang litum kar benglong ton mas council tum sadai cheni lake athela dake gedam tang same alang litum theklong lo ame karchen ladak munit ki thinang mane ke pine aria keng ke phonang ari keng aching nok nang tumna dolo si lason incident pa bang wi phan ke alang li tum si check and balance pate alang li tum si rar ke mang ka pa chunia bang lo la pen ili to representative lo alang li tum si kar beng long ton mas council ka sari je labang so a 6 sidol long ke alang li tum si kachari chalon nang ji mate mesen men pen ka pa chunia tum lo tang de non son kagos pak lang po laso kagos ki joy pamandet phong kagos pak lang po kagos ki joy pamandet si nilitum bangke non las bangso ningang samse je pak lang bangke labang tong sikot pen alang litum prabjin pen election aprang bangke nilitum la ui kimi tum do an mate ladak helang piara do an bangke kar i bangke election aprang si election rek na po la pen pen het dong tame media long lam the pak lang lo so long tame council secretary dong tame labang ni tum puek thedelo ni tum departmental li choni tum chisik chedang chok lim no pana phisi eviction ji pusi papu si lapu pulodang te lake departmental li jong si chok lab na ni pulodang te alang li tum ke mo election ju det kalilo aning kan pardet alang tum ke lapu lam thike doi lok pu si non la prabjin pe labang so alo gal school a sab se along le pot bangke alang li tum prabjin pen eviction na pu pusi ni tum bangke dak philang piarat mate philang pia awi kimi men bangka chuning rilo code of conduct aprang code of conduct aprang si lasona thak tami open jong tami pu alang li ide personal julo policy la sola mang kala lo jong si aholo tema ili to kachi dang thangna ta be non mat ke ili tum chi song pu thangna ta chi dang ave sita nili to ma che matha bangke lalo ni tum ke rat tum han bang si kamat hathu morat tum bang la tum ke aning pung sentiment nutin tame aning pung situ ko posi alang li tum bang mo che song dut pulatang ke li tum kala ka dai be athe pen aphe jong pen apsi tame ha hi dipi tame karbia mai do la sonda saksi pen aphe dia ku dakta karbia mai nang do thukok pulatang te la suluk sudak do kok pulote alang li tum se adai che energy pusi ni li tum bang ke la so media true pen ni li tum bang ke klar dak pen lam the paklang non